Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubhizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje engizolwe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Udaba engilethele lona namhlanje ngilethele-ke umlisa-ke laphana-ke obehlaziya-ke laphana-ke waveza nanokuthi-ke uJacob Zuma-ke ngeke aphinde-ke abe u-president-ke wale country-ke waveza nokuthi indaba-ke asho lokho-ke impela-ke abantu-ke bebese bekhomenta-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke impela kodwa angifuni ukuthi vezwa ngami-ke mina-ke phela nje into engizoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngizocela phasi uzwile kule vidiyo lena ungene ama-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena ucabanga kanjani-ke sichitha nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. MK people must swallow this. Former President Jacob Zuma will never be the president of this country again. Never. Ngisho ungakhala uyibhuquze phansi. Njengengane encane engane edelelayo ekhula ispoiliwe ekhaya ethi mangabe ikhuza noma ithethiswa ikhali ispine phansi round lapha. Lutho. I've been saying this kwangaka-announce ngisho ilentuzana i-MK la ku TikTok bayazi abantu ade belandela amanye ama-account amadala ukuthi no noma ngathiwa abantu bamthanda kangakanani it's not easy ngeke saphinde abe upresident walelizwe leli whether uyathanda noma uthanda kungakafiki nje yonke lento lena yemthetho sisekelo lethu sifundiswa wona after umhla ka-16 kuDisemba. I've been saying this ukuthi Lutho into engeke iziyenzeke leyo ngicabanga ukuthi ke after these elections nibonile ukuthi national ngoba nime ku 13% mina ngangithenga nifike na 10% angifuni uqamba mangathi wa 10% anguboni loyo ngoba nanikhuluma nge 2/3 majority 67% nje ngangishela ukuthi no it will never happen ukuthi abe upresident kabusha futhi neminyaka yakhe futhi ngabe iyahlehla yemva makuthiwa kusawokwenzakala leyo nto le besides everything nje esuke ikhona ngoba esaphuma ANC singazi noma uyobuya yena usaphuma ngokuvota ubusevota neMK kodwa inhliziyo isengapha nemembership ingapha angeke nangelodwa ilanga kuthiwa uyobuya abe upresident lokho kufuna ukuthatha ugwinye noma ungaqamba wona mapha amanga but ube nakho ekhanda ukuthi ngabe instructor noma abe advisor weqembu ehleli lapha ekhaya enkandla kuphela hayi ukuthi uyobe upresident walelizwe aphinda lihole kabusha khipha leyo nto le ekhanda khipha ngisho ngangithuka ungithukela leyo nto leyo kodwa ngeke kuze kushintshe angeke kuze kwenzeke ngisho ngakhala inyembezi ngeke kuze kwenzeke fana 2/3 majority lena abantu abebephupha ngayo ngabatshela ngathi angeke ngisho kube ngakhala inyembezi angeke kuze kwenzeke ukuthi bengathola 2/3 majority ngeke kuze kwenzeke whether amavoti were rigged or not u40% ubumkhulu kakhulu ukuthi ngafika kuona njengamanje ke ngicabanga ukuthi ubufakazi senibhlanganisile noma nihlanganisa ubufakazi engabe service delivery izolethwa nene kubantu noma imali azikho khona ezamakhodi asas